adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Karbianglong la pen West Karbianglong anparta di Mahasawalong Rialong Assam CM pen ke pangdak pon kiwang jilanga por pen ki Assami salam si kaningje chihung nang popura radadong pangdak pon lo La solam the ke pangdak pon along kumat nia tum ke kachidon dun ta dolo la pen kumat nia tum ke kachidon dun dia tum sitami dolo la son thak thak si Karbianglong ar lo along sitami Karbia kha tum ta bangso puthak chidon dun thek the pura kidam tang jang mini phai kretrok siar ni difurong so pi bus stand along APHLC youth wing KSA la pen APHLC women wing atum pen chingrum si ing samjin pen kachesong asai deng pon lo Bonda kachisong boma porahut kachisong adung head mate difu club along ta Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma ka humri kiwa por pen chiton chirajok la pusona porahut ke chisong long le pura raikom sai khia tum pen kachisong arada phan khang dutlo क्या करने अपने लोग कमीशन लोग करने गए थे तो डिस्कस क्या करना है कौन का डिस्कस कर चिल्ला तुमने तो कभी कर पाए Ini tu macam song ponang ko athegel hello non Karbianglong ke Karbianglong jet gelo Karbianglong la ben Dimasau ke Assamese alam si officially bang ke deng ponang bu kusi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lang din ngi pon la solam the ke lage isi itu ma khe fan inglong khe fan isi ka phiri mi Athemai litum chini lo Karbianglong arat mate inglong arat ke 99% inglong khe tumke Assamese alam ke ningje pame thekhe ka ningje pame thekhe chotgali toka the lang thekhe atum siko laso joine si litum 1960 ningkan malom bodi 1960 aningkan malom itung Karbianglong arat fur paken hala suta nono sama taxi Assamese language nang campus lo lasin itum ke Assamese language nang me bo joini sar ku song lo laso ka chi song a hearing tangrak pena joksi hala sur itum isi ke thedung iti achievement ke tum long lo Inglong akai long ri along ke Assamese alam pardu pondong le pura kachidon dun thek the ang thek chipaklang pon Sulina gi bodala ke tum kivira kaman challo ase kivir anvan magen tum chudeng tum te la alal kita हम सीएम dak to se kini kita ro tinggal tu mela hai bu dak lo ki bidin ka disi ke song ma ni tum la bangke non chingwai bom lo lo ki pidi tum la chingwai bom lo sabe la bangke angsong di itum central committee tum bang pitong chingwai ne hala sa ting thela ke klempo lo bangke la tapi sa da bang so non la Assamese language enforce bang jongsi la so top jongsi la langsung Tinitian ikute mo ladak siliria handi papegya son order ala sinte mitmi ma pini thelo lo gedi la alangli chief minister kaningi bangke Karbianglong Dimasau aphana bangke alang tum aprang na sikapa jok ni alam ke ninje nagi sab pini bangke Bodoland lapen ke kisel pila ala so kiesela Barak Valley la lohilong si la Assamese language bangka ke mane paludli alam si ningirong sa chini lo la tum jong si alang itum matha pen jong si dake sixul area itum ga aprang na ke khamkhe do la pen la pinki un e polam chini pen jong si la bangso lam chen de podla ke insam jin po jong si chen e podla ke Karbianglong rat ke lage do jilo chisong ek bola ke News report KATV News Pode det tekni det pasalam thia son si Karbianglong pen ang Tana district Jesemet Tebok Terai la son si Nogao Morigaon district along banga hempa do na Karbi aso atum apran kedam nang laki akim yalam kalilo kedam tang suri hini rain koirai sianing kan jang mi poni phain koirai hiniarni Nogao district roha long kidodun prakas borthakora hemalong kachobi pon ningkan krehini arta kijum hek sumila ronghang pia phan cholang rem det pen meki kai chokalam kisidami ningkan ke thompleng det phid anta ahok perakang sai long lelang
Lason thot si kapre ka karbia so maratum ke charlia phan ki dodun pen arenga hukitso nang pen danglok apran kar mutalam ki sitami dopik lang. Lason thot si kidam tang jang mini phai crit trokar ni le thot sitami inut BA second semester ke charli bomb karbia riso lo ke charli abu halo apran dam nang lilo. Ahok kidam tang jang mini phai crit trokar ni inut ariso Jackson Crow lo thek nang jipura chinthong ha war penche osi Morigaon district Azarbaria long kedod Profula Hazarika hem along si todon lo bon tapining BA ang deng ke charli boma huda bangke kopi ko son pen lo ni amithang ke sangang deng hemar lo amatsi aprandam joilo Apran kedam joyari so Jackson Crow chinthong constituency ang kangkong ripia hawar asor posi pachin Try to maintain your manner. Why he are begging like that? No, emotional apology, walk away. Emotional apology, We are talking. Let's have a conversation in peace. আমি ফার্স্ট কথা কৈছো হা আপোনাক নামাৰে আপুনি অকলে আহিবি গুটেই কেইটা আহিছে আমি কথা পাতিম পিছলি কথা পাতিম আমি পিছ প্ৰবলেম বিচাৰিম প্ৰবলেম ক'ত হৈছে সব কৰিব লাগিব আমি আৰামছে পুৰা পাতিম মেম দিলে কি কিয় নাৰে ভয়েস রিসিং কৰি আছে আমাৰ Bangso alam Arjulong Sinagang Karbi Students Association Tihek Pen NKSA abitung atum pen adimalong anpale damsi chingki jethan damlo Bangso aputhak ke patar lip pameja phan NKSA atum ahin pen raikom sai khila pen kidodun veka hem ahempu Profula Hazarika atum pen ahok pet alam kachini jia phan pora chingki jethan bomahut inurabang phu lam kang tang kaning jedu na jok malom so apora hut an ki soluk so daga mongwi kidab jiang ring si tolo Bonta raikom sai khia tum ki khangdun pen ajok puthot ingsam jin pen chingki jethan podno Bonta Jackson Crow kopi ko son pen tong apran kidam nang juiloni bangso puthaga bangki klar dagalam the longpon pilang Kidam tang surhini rein koi rahini aning kan sumila rong hang pia phan apran armut det pen aphia bangki jin thong amri hawara long kido Pinang an karbia tuma bangki mithang somar bang he mate mithang hawar pen kahelo bangke lokachar liaphan bidun delo posi ningje ponring tilo bonta karbia khayatum aninga bangke katini prapika pen ningchiroi prapika jok pinyarni anta lokachar lia men pen ang tanabang banga hem ki bidun ington ti detlo lazo jok karbia khayatum akisung bangke non ponda kisung bangke chichak nang bomlo lasi phode det tengni det pasalam thia bangke karbia khayatum phan pachekok binongsi nang ban detlo News report KATV News. Try to maintain your manner. Why he are begging like that? No, emotional apology, walk away. We are talking. Let's have a conversation in peace. আমি ফার্স্ট কথা কৈছো হা আপোনাক নামাৰে আপুনি অকলে আহিবি গুটেই কেইটা আহিছে Claim clear prang monti pensi claim polote nangli e prang thang nat katora chitong te det si jogwan longji bonta thexer silam thek thete pham po saram thia sonsi nangli jongsi matha the pen claim thap claim khru la pen ningje thap ningje pru polote nang me thang phansi pham ka chitotlo Lasonsi Karbianglong District Press Club of Karbianglong amai pudigon toteron kedam tang jamini phai kregi thomarni thangnat kamunthi dam de penajok inut NE Karbi life asi o Chandra Singh rong pia phan kapreganim so pi pen kang ni rap chama mohor social media long ki jok phunsi Chandra Singh rong pia phan anong nu jok loplo Media chatai long nong no jo ponlo Bangso puthak Chandra Singh rong pia hokalia lampura difu police station along lam hoi pidam denlo Bangso puthak pupua phanta thana long hangsi ahok pedalam inkrong insai si alam thelin dunlo Sita isi kamang humemi alama bangke inut ningkani ko isu se pherangkya cyclem det aphit anchot kalisi District Press Club of Karbianglong amai phuman det aphit anta diganta teron methang media ethics an chichini ne detloma
Athe inudanin sopi abirta pangdak ji pulote amohora bangke divek nangji. Lapen isi abirta pangdak ji pulote atia et tarli pamme nangji. Lapen ang teklong pamme apisi birta chatayalong pangdak nangji. Bonta digonto teron na pusono sai ke klema bangke ningkaning koi pherangkia sayamo ke klema bangke lai phong ke chok chepensi pherangkia mo kachini ne ang teksi klangdaklo. Langdam lo pulote inura journalist pulote ham phang along abangke ke thek kerim pusi hok pondo lapen ke theki ding atum anta manpeng pi pondo lapen an parta journalist atum aphana bangke freedom to speech pilo bonta freedom to speech poling le kalili kalang lang tok thabare da phan kali bang ka prega long pen arjudun long lok aling le ke tok nang jikali pherang ki atum ta aron ateng ke thek pondo la so teng pensi dam nang ji birta pachetak nang ji bonta DPCKA amai phu digonto te rona bangke thangnat ethics kachelang le ajok thek ser silam thek theti pham pa salam thia long bangke pham along si cheman ronglo diganto te ron laki journalist pusi chipu bom seta news ki toke WhatsApp along si tokchot lasi ahok pera journalist polote newspaper kalite isi bak channel along pensi paklang nang ji pusi police station along lam thama ki dohut Chandra Singh rong pi along alang liphan jongpon kado kavya lam do analong digonto teron si ke chokche alam the raikom sai khya tuma hin pensitame jongpon pinang ana pora lam lindun si alam patheonang nilo mati kordan ke palinang nilo pura abari ma pherang ki pukachi puwa bang phu digonto teron bang Chandra Singh rong pia phan dia chohangpon ke damtang jangmipo ni phai 12 horni nili isi news investigate bomb hala so news can investigate along any could be life a CEO Chandra Singh rong pi aputhak sini investigate bomb sitambe investigate bomb hut tangte ko nili inudalo so phanta son chebam chom lo son paklang kondet si hala bange nili paklang kon bede nei polo bhul chi sikalo la bangke si hala nili investigate tangte ko pen la so amhor paklang kondet pagel nili la bangke bhul chi sikalo hala nili ke post tang an postame mama ke share dokok lute nonomat ke diletik petha nili news report KATV news Pinia birta bangkil ansi kang tonlo 2 mithak me kardom